Kuminogas ni Kwazing Virginia Kolkata Junior Doctor Anpong Swalnua rong takan tha zui tak chungchanga Central Bureau of Investigation CBI chuan October ni sari thotan ni khan Kolkata khopui silda a special court a charge sheet a thelu ta a an charge sheet thelua hian Dr Pong Swala tha chungchanga amo phurtu ber chu Sanjay Roy ni thu a fin fiana an nei point som pakhat nen an thelut Vandoina Thenlim Khan Dr Kumsom Thum pakhat mi hian aliam ne hian sat ema wangin Pong Swalron nia nga yania amai ro chu CBI ti hian mi pakhat solnu ni baka he pui khoina hian ashinga ran chuan mi pakhat chau anin rol ni in an tarlang tin athi chan po hi CBI ti chuan kutlong emo man ruai mo manga athok na dot re pinani wanga tho chame mo boruak tlak chama wange mo thina asphyxia ani ti antarlang bok atoi zong in re hlumani ti la achiang mai ome CBI ti hian RG Kar Medical College and Hospital Kolkata a second year postgraduate trainee doctor thina an chuina an thil mu sang sang thil thlendan in lak lon chaudan an chuidon atangte vandoina tok tu hliam nei dan atangte athi chanle poi khoi tu laka tanga fin fia na sang sang atangten Pong Swale twal tha thu buayan ziak lut danangin CBI ti hi charge sheet thelu na ni somruk pe kan nia ni somruk chunga charge sheet an thelu lo chuan poi khoi tua an pu ber kumsom thum pathum mi Sanjoy Roy hi belina chuak theidona tin vai puja pui kan te mai Durga Puja wanglai ani chodon ta ka wangin azonin nili lai chu sarkar office le mun poi mo sang sang te po amu maldon lawa hun puin asut boy ma in pe afu ber ti shain an thokrima vandoina thlena tanga ni somnga priyatna char si thi an thelu theita ani CBI ti chuan he thu boy lian tak chungchanga hian mi sang sang zani chuang thu zot fe in thu shetu mi za somni priyat zet an oma thu shetu mi somnga pakhat te chu Pong Swale twal tha chungchang bi ka thu shetu atangte an nia abak zong hi fin fia na thedi re tumle manirin dan lo vordar chiam chungchanga ani vandoina thlendan chungchang bi ka thil che torangai mi somli pakwa thun zo fia nuwa CBI hian vandoina thlenna mun chu vandoina thlenlaya aom dan tornia an mithla dana din tharle in thil thlendan an chuidona an nu chuina an thorbing mi somte chu dotan soilo enna khol lie detector mangin thu zo fia an ni bok an char si thelu hi phek somli panga zeta chani in mi sang sang ming zani chuang tarlan ania poi khoi tuan pu tak bire ro Kolkata police noya anget lova anroi civic volunteer anti mai contractual staff Sanjoy Roy ni in poi khoi na anin nam noilo chui zui ngai mi pahni anom bok an chungchang chui thatle tora anti mi pahni te hi vandoina thlen hun laya RG Kar Hospital Principal Dr. Sandeep Kumar Gosle Tala Police Station OC Abhijit Mandal te annia anni pani hi thlalhui September ni sompali khan man ni in Kolkata atanin lartak Presidency Correctional Home antang me kani anni pani hi fin fiana ti chingpen le poi khoina chungchanga bidangte ka huptum poi khoina noi botum chungchanga manannia mithi chungten ruang endik non angen lom line rang taka halral dan tur an lo ruwa mana Dr. Sandeep Hian damdoin mingin FIR a thelu dolo nge hei mai hilani lavin Sanjoy Roy kha okas ni soma poi khoituni ti achian nuwa po nu chuina na tangkai tur athom hnole bungruate ren sakrem ti mai lavin anti khotaya okas ni som pania lak ani ta chawani khati hun lai vela anin biakna call record details le poi khoi tu beran po Sanjay Roy tenena anin biakna te la chui chun zom aniang CBI ten anthil chuina be chana char sheet an thelwa landanin vandoina tok tu doctor hian atak sapun lama hliam som paruk nein atak sa chungrila hliam pakwa anei bok fin fianan nei sang sang te hi he thu buai lo chui masato to Kolkata police ten evidence an la khombe chana siamania Kolkata police te hi no chui thadu lo ma lamuang lutukle poi khoi tua pu humtuma pu anni wanga thu buai po CBI kota hlan ngai ta khania amai ro chu police te tak hi chuan fin fiana om thei ang po an lo la khom
in an lo hai khom tha thokhat hlea ma la theilo tura an kut phuar tu wangin an che chak lawani ber mai Kolkata sarkar chuan CBI te charsi thelu chungchanga hian thu chwa nei lo ma se Supreme Court of West Bengal State Iowa Senior Standing Counsel ni mek Sanjay Basu chuan CBI ten roya chungchanga charsit an thelu hian Kolkata Police terin tlak zia an nu chuin bel chiana do zia aron pholang ta a heian thudik lo le thuvuvuk leng velpo a chem kyange yang ti in Kolkata Police terin tlak zia afak CBI te hian Sanjoy Roya poi khoi to ni zia fin fia nan hian Kolkata Police ten an lo lak khom to digital lam thil le fin fia na sang te an mangzui deuh veka chungzinga chuan damdoin CCTV footage apoi mo hlia CCTV a apoi khoi lai langlo ma se vandoina thlenna mun RG Car Hospital a alut lai le achuak lai alu le chwa hun ba ka athil ke na tangin thil tam tak me bel theini in circumstances evidence an pek tam pha CCTV footage satangin vandoina thlenni kumsang ni somni pali August ni kwa jingdar thumle minute somthum pali atanga roya sol no hi achui theya jingdar thumle minute somli pahnia RG Car Hospital main gate bula a bike ada a anulok jingdar thumle minute somli pariata emergency building a aluta jingdar li le minute thuma damdoin chong thumna a ingkalpo na an siam poi khoina thlenna hol bulloka corridor apal tlanglai monia t-shirt le jeans ki kor ha ina kut veilamin helmet akinga angong orchi Bluetooth earphone orin dinglama tangin wat sunga aluta jingdar li le minute somthum pahnia damdoin chong thumna wat pakhata tangin aron chuaka akut veilama helmet lakeng thovin Bluetooth earphone ero aur talo ti chuan pon lampana kalzerin jingdar li le minute somthum pasaria abaikin ain sasengta ni postmortem result a alandanin doctor hi jingdar li borvela thini inan shia a CCTV atanga anthil mu chwa tenen hian balu le cement angmain ain nerem thlap mai a Bluetooth earphone he Kolkata Police ten August ni kwa khan poi khoina thlenna hmuna hian an chara until chari Sanjoya mobile phone Bluetooth nen allowing connect sa wangin Sanjoy Roya tangi ni ti finfia ania atuk August ni soma an manta ni a mobile number an chuizuina customer acquisition form le call detail records atangin vandoina thlenlai hian damdoina aumngei ti finfia ani le ta zela a earphone le mobile number tanga asul no an chui chwa ba ka hian vandoina tok tu junior doctor mobile phone le laptop satangin Sanjoy Roy hi poi khoi tu ni ngei ti phatrual ani lo doctor kumsom thum pakhat mi mobile phone le laptop sa hian thisena kaya poi khoi tu mobile phone a hian han in mai po a thisen ani nge yang ti rin ngam lo khopalang nep thisen alo la kai hlek bok ti chuan heng thil sang thisen an mu tele poi khoi tu rin hel Sanjoy thisen ba ka ruang endik ani laya thisen sample an lak te chu Central Forensic Science Laboratory Pathum Kolkata New Delhi le Chandigarh ta te endik ni in ain milti mu chwa ani doctor mobile phone le laptop a thisen kai kha Sanjoy thisen ngei ni ti finfia ani ba ka Sanjoy ya mobile phone a thisen po kha doctor thisen ani ti shiat ani tani hei mai hilani lovin forensic lama mithiam bik te chuan vandoina tok tu le poi khoi tuarin hel te thomno sang jeans ke kor te brazier kurti blanket bed sheets puan them lazai kutin tliak kuta in hamna thisen sample chil chikonga tuinang ser tuinang le ser mulkhengin an endika antimai mai lo hle ni vandoina tok tu nute mura hian Sanjoya chil mu ni in poi khoina thlenna hmuna asam toite tla chu asamani ti finfia ani bok August ni som pani khan poya khoi zana Sanjoyan ahak ngi ni shiat ariana baraka ada ke korle sleeper te man ni in heta hian vandoina tok tu thisena kai ti mu chwa bel ani tin junior doctor nula kumsom thum pakhat mi ser hamda hi thlerin asira hliam dang anei boka anin dikna tangin atharlam ti mu chwani in athatu hian apong swal ngei ti he hian ati chiang poi khoi to pu tak samun sang apem nola heta tang hian doctor hian a thei to palo beletin a hampil nual ba ka a hliam nual ti achiang special court chuan charge sheet an thelu chungchang a hian CBI te malak dan le anthil mu dan sang te
October ni sari khana nga ithak sak to a Presidency Correctional Home tanina tangmek Sanjay Roy hi October ni somparia thian ko ta inlan turati ania ashinga shana inlan lavin video conference mangin inlan don nia soi ani achungchang hi November ni lia tang hian ngai to atran ani dona awkil chuan engtiang che in nge thubain siam sakti kan nazir chianga chumi nuwa akhin le dan tur kan ngai to ang ati heti mekla hian poi khoituan pu tak ber Sanjay Roy chuan October ni riata kot ma ainlan trumin ama ni lo thu soin an pu na la phawe ngar ngara kumsom thum pathum mi chuan he thu boi chungchang hi engma hriat ka nei lo ka filim ka ngoi reng chuan min bur bun dona chu wangin ka thiam thu ka soyani ati CBI hian an thil mu chua tangin Sanjoy hi thu boi lian tak tak pathum anor tira chungzinga pani chu thi na thlenga shem theina ni BNS section somruk pali mangin pong swal thu boi siam sak ania alo bera kumsom tan tir tur ni in dam chung tang tura po sei thei ani BNS section somruk paruk mangin apong swal layemo apong swal nuwa thitura akal san wangin alo bera kumsom ni tang tura shem thei ani baka dam chung tang ture mowa thitura chung thorel thei ani BNS section za pathum pakhat na manga twal tha thu boy siam sakni bokin dam chung lungin ta nemo thitura achung thorel the mo ani baka poisa choitir thei ani kha thil thleng chungchang kha chiang zokin I hantar lang le te ang kumin kumsang ni somni pali August ni kwajing Vartiana Khan Kolkata a India ram mai ni lo khovel ngor nging dot thei khopa poi khoina liana thlenga he poi khoina thleng wanga doctor lung oi lote rampum huwa pa an nor wangin damdoin tamtak akal mumal theilawa abik takin mishing makta duai som panga chuang chena Kolkata khopui phei chuan an buai pha hle ni kha India ram sarkar damdoin upazwal te zingami RG Kar Medical College and Hospital okasni kwajing Khan Junior Doctor nula kumsom thum pakhat mi ruang chu trauma building chong thumna a seminar hall a charania arwang enin pong swal ani nuwa rong taka tha ni nge ina langa thil fel lo awm nge ti alan ringa wangin chui chian ani ta ni he nula lai na tom takhi doctor zir zo to thiamna sangjok nei tura akum ni nana training nei mek ni in thok na kai noi respiratory medicine department azir lai specialist ni tuma be mek ania lekha zirna satak an zirlaya gold medalist ni tumni in tuang takin kalse kumsang ni somni panga hi azir zo hun torani training neya atho na mun hi India rama sarkar damdoin upazwal te zingami kumza somthum pariat laya upani in pantu po an nga thin lia ni tindam lo mi sang thum zanga velin an panzi anga chutania pantu an nga wangin damdoina thoktu abik takin doctor te an ha thin lia achang phei chuan chumlo chatlovin darkar somthum paruk chung te an duty thinani RG Kar Hospital a thokte hian chol hadam na hunan nei tlem boknen an hun nol nei chun reilo te chunga mani in lampan mai lovin damdoin hunrem changlaya an muha chol mai thina an thona muna hian an ni tin hun tamjok mangin mani inang main an khosa ani ber rong taka tha ani malok kumsang ni somni pali August ni riat ni ngani zandar somle minute som panga vela henula hian achian pali tinen eitur lamin chest department ho omna emergency building chong thumna seminar hall lim takin zanria ankil tlanga zanlai pel August ni kwajing lamdar khatwela Olympic fei kho a Niraj Chopra silver medal lalai kha zanria ipa in an en hawa zanria anei zo achian te chuan duty torin an chwa san taloma postgraduate medical course gold medalist ni tumani wangin lekha zirna sa a chian ten an chwa san nuwa pole kha zirin ruma hiana umzui zela a duty zan ni ma se lekha ziradu wangin a chian te chu a duty sakmei turati in anin rem siam nuwa lekha zir chunjom turin seminar hall a hiana letle tani August ni kwajing lamdar nia damlo en koldan chungchang soipuyan du wangin damdoina thok tu tenemo le khazira o megna seminar hall a hianan wa muwa police te soidanin hemin hulok jinglamdar ni le minute somthum panga a aunaw nu hne na tagin message adonga engkim akalpa ngai vek thuin achangani jingdar thumrik ma leka seminar hall a hospital staff pakhat kalchuan blanket sensina amulai mu a jingdar thum bor vela tui taka mu hilai mutu po an om hun vondik ngai poimo thin kha jinglama adiuti ve hun tura mu torom taklo wangin biak po an hantuma an be pop thei ta tlatlo
achunga thil thalawa lo thlengani ringin atho puite hian an ho tu te an chila an zong ta ni okas ni ko jingdar sarile achan vevela security guard pakhat chuan seminar hall do sana arwang hi awa muwa arwang mutu te zinga doctor pakhat chuan arwang omna tanga hlotea amai to amna marks munia alubula laptop sto in khufel thlapin oma achunga a mobile phone le diary om nge ti asoye abulloka hian tui botol mu ani bok anwa mu hian thomno ain bel manglawa athatu hian a phel ruak ti arin thei thisenin abwal hu nuanga atak sabiru lai tor a mei sethil poimo zon te chu thomno in a khu lawa a serle atak samun sang chu pem nuain thisena chuak na salia alanda na tang mai po pong sola tha zui nge ni ti atin zon thei mai lain damdoin thu nei tu te chu poi khoi tu zon chwa tumin an che chang du mai lo arwang hi jingdar sarile achan vevela mu ni toma se achung te hi dar kar thumral no jingdar somle minute somnga pathuma damdoin thu nei tu ten an be pop chawa voini anwa bia a awa betu hi assistant superintendent dwai panian biswas ni in abyak masak jok chuan an fanu dam lo thoshil phota anu dewa wabele in an fanu ain ti hlum thua washil le ta ni anu le pa hian an chungte punin damdoin hi an pan ngala mase damdoin an wathlen hian arwang mu an lo phal saklawa damdoin pona dar kar thum vel nga ti ran ni hospital principal dr Sandeep Goshian vandoina thlen thu police te ashil main ruangan charna mun chess department seminar hall damdoin thu nei tu te meeting alo nei puile tlat boka anjinga hian pon lammi pani an tel nge meeting an nei zo nu chomadar somle minute soma police te an sha tirve chawani Dr. Gos hian ruang char ani nu lok hian ruangan charna seminar hall bulloka room te chu a chei thatir chuk boka hi poi khoina thlenna hmuna miswal nu ma chui theina tur crime scene nore tumna nia ngai ani damdoin thu nei tu te hian FIR an thelu du ta chuang lo police te sha tir an ni nuwa amuna ron kalin enfia ngai te an enfia chonudar khata forensic team ten poi khoina thlenna hmun seminar hall hi an enfia chawbok an thona damdoina training lai rong taka pong swale tha ninge ya lan to nu poa poi khoi tu zon chwa konga damdoin thu nei tu tele police te an vuai chalu tuk chu RG car hospital PG trainee le doctor te chuan du lovin lungoi lo nan lan tir tranta a an chanu ruang chu judicial magistrate ompuina hnuai nge ya endik an phutani inbumna omlo nan an postmortem na hian MBBS zirzo to training chunzom lai PG trainee pani baka vandoina tok tu chungte omtelve an phutbok an be sele phutanga thilakal tak lo wangin PG trainee le doctor te chuan an chianu ruang hi police nena an hlandu tabik lo an chianu thi chandik tak shetura an phut angeya diktak le fai taka arwang endik ani ma chuan ruang an koltlat don thunei tu ten poi khoi tu le poi khoi na thubbo zongin thilan kalpui chunzom zel nialan wangin vandoina tok tu pa chuan chonudar thumle minute somnga panga a judicial magistrate endik a phut ve tatlata damdoin lam an tangam talo Dr. B Mukherjee kai shwaina hnuaya member som pakhat omna committee dinin ma an la zuita ni judicial magistrate hian tlaidar le minute somnia poi khoina thlenna mun hi thlengin a endik nuwa ruang hi postmortem tura lakni in Dr. Pathumin Darkar khat an endik nu zandar sarile minute soma anti turanti zawtani unnatural death case empo zialu ani manmain postmortem anti zawvek to tinani chu an postmortem zo no hian damnoin thu nei tu te suana ruang hi achung te hlanin rang taka halral turin antia zandariat le achanvia halral ani tarumruma postmortem anti zo tanga darkar thumle minute somni aral nu zandar som pakhat le achanvia tala police station a unnatural death information pack ani ve chau arwang halral ani nuwa po athona damdoin thu nei tu ten FIR an la thelu ta chuang lawa hei wang hiana pa chuan arwang an charatanga darkar som pali don ral nu zandar som pakhat le minute somli panga a FIR a thelut ve tangot mai ani vandoina tok tu pa chuan afanu ne na an hun nung chungchang soin ka fanu hian aboral mani ningani zingdariat le minute soma ina chwa sana outpatient department OPD a duty ni in anu ne na anin byak nun ber chu zandar som pakhat le minute som panga nia
kanupuin jing karabiak le han tum chuan a phone ring ma sela ala theilawa heti hunlai hian alo boral ring toni ati Dr. Van Doina tokta ruang endik tho khatna an thil mu swaringot po hi arap thlak lia atak sapum puya liam somni pangala yenia henga liam zongzong te hi medical trongkam antimortem anti mai tha ani ma ani vek ni in pongswal tu hian asoi salum ti nani aruang an endik tho khatna landanin he mei chhelai na tom takhi apongswal main kuta thlak he photti asya theya atak sapeng sang aser akale mitkhing ne tangin thesena chuakna sa a amai adul angal rek veilam akuding lam zunglai le amoya hliama nei bok aring ru au bokawangin re hlum ninge ina langti police officer pakhat chuana soi aliam le atak sa omna na tangin van doina ato hun hi zingdar thumle darukin kar ni inalanga asul no tangin mi pakhat mai ni lovin mi engamozat anin rol ni inan ngai man hial nge achan pakhata chuan India Today in ankomna a senior cardiologist Dr. Subarna Goswami chuan kumsom thum pakhat mi ruang chik takan hanjir chian hian mi pakhat sulnu ni na langlo asira thilzum sei taka holna noma oma pongswal mai du tok lovin angai se zuini inalang asira mi 5 milligram za somnga pakhat lai mu ni in mi pakhat mai chon hetiang za thi chi an nei ngai lo mi engamo zatin an pongswal ron ti nani ati wangani anua ama tiamin he poi khoina thleng chungchanga thudik lo vordar tu mi somnga pasari telaka thu buai siam ani police le damdoina thunei tu ten atira mani in tilhumangin soima se postmortem report atangin mani in tilhum nilovin soi saklum ngei ni ti chalkol penang foka chiangin tarlan ania ataksa mun sang atanga thisina chhuana satbaka aru atliak nol nia soi ani bok a khoi tu hian au chhuwa theilo nan aka hup sakin chezui to rom lo nan bang atau tirani lo vek pon chhuwa chara na takin alua so sakti ashiat bok orol po chwa theilo khopa a hup be thei chan hi amut tui wang lai tak avanan chin wang ni nalang a shok shrui ti shol a au lawa thisen khang om lo bok wangin re hlum ni ngei nalanga arek tu hian arek na tok hle ti asya thei bok amaya kutin hamna no ma om nol wangin he nula hian au chwa tumma sia thatu hian au po au chwak theilo tur khopin a tham betti atin zon theya a laptop pe adewa atar midar thlang som noi mu ni in nula khongai thak le miswal pa hi tar midar thlang chil ke ve khopin anin chaiti nani theyang tun tum thil thleng chungchanga medical staff tile mi pui an thinrim chanber chu sarkar damdoina poi khoina lian tak thleng hi medical department le police ten hubon tumnia alan wangani vandoina thlenna mun RG Car Hospital thunei tu tile Kolkata police te chuan van doina tok tu hi mani in tilhumangin an chho aphota postmortem result atanga thil omzia achian vek nuwa po beisiangin police te an chi chak tok lo damdoin ho tu ten ma an la thatok lo ni in alang bok soisial na satak le lungoi lo nan lantir lui na kara miswal chuina thoni in poi khoina thlen tok okas ni som khan he twal thana rap thlak taka amazing hlap tu ber nia shiat Sanjoy Roy chuman anitani amai ro chu Kolkata police ten an minrin hlela an man finfiana ingamozat an nei nu po engma chui chwa bel an nei zui si lo wangin damdoina thoktu te an lungoi lo zwala lungoi lo na lan tirin an na an chol san thua pa wangin West Bengal pumpui abuaya RG Car Medical College and Hospital Principal Dr. Sandeep Gostu a staff te himna angai tha em wangle vandoina thlen nu po a an thawang ho tok lawa an shiat wangin a staff ten bang turin an nora okas ni som pani khana bang ta ani tunge Sanjoy Roy chu twal thale pong swal thu boya rin hel kai ber kum som thum pathum mi Sanjoy Roy hi pathloi nupui pali lai nei to meiche rop zet mayania kum sang ni som pokwa tangkhan Kolkata Police Disaster Management Group noya civic volunteer na thoktanin civic volunteer hi Mizorama home guard kan ti tenen hian andin mun ainang ome disaster management group atang hian police welfare sela sonani nu hian RG Car Hospital an outpost a omturin da ani damdoin bul outpost da ani baka damdoina thoktele an ho tu tenena anin biak that ema wangin damdoin chung khoi lai mun po zalen takena kalfawa chu apoi zonga mangin dam lo le an chungte khumle thil dang an mamo mu saktiamin sum alo la thin ti po ria chwa ani boxing polo zir to thin ni in Kolkata police te chuan an soibok
Sanjoy hian police officer anga insoin Kolkata police t-shirt hade ring china police baraka po atlatlum hle nupui pali lai nei to ma se zurui le kutla ka chin wangin tuman an nei rei pe lawa an chwa san le mai chin anupui ma saber bihala mi nen anin chen nuwa pak sarka sami nen in nei le ma se anin kobrei theilawa anua barak porami nei le in reilote nuwa anin chen le a anupui pali na tan Kolkata khopui alipor bialami nen anin nei le tani anupui hi petrol pama thokni in kuta thak fawa anin ti buai thomi an chenom ten ningin thubai tu ten hena an thlen hial nge anupui palina po hian karlawa ning thuain apasal kuta tor fo wanga in chena du thu nei tu ten hena athena danang takin anin chen felta ani anupui nu nung beranu apizon Kolkata chengmek Durga Devi chuan swalati ve hlenyang ANI in amak palhui chungchang an zot deka khailhum ra walo tingal mi amai Durga Devi chuan chungkwa kan ni chunga kankar borwa kha anamai lo hlia atir lam tharuk chung ka chu buaina kan nei lawa inrem takin kanom tlanga mase kan fanuin fa han paya ththuma pai tangin kuta thak tana police a thu buai kan thelu ta hiala a pasal kuthak awanga damlo ka fanu en kolnan kanei zongjong ka seng ralvek ani ber Sanjoy hi mi thani lo shimshim indole khailhum ula achunga indu angin chera o dan le dun lam ka ngai to phavelo tunchuma thil thleng hi ma ni maya ti ni karing lo ama mai chuana ti theilawang ti inanga idana soye ama hi rop sati alawa mai cherop chini in puitling film en a chila a mobile phone a puitling film u chuak tak aum nual nge PTI zona changin Kolkata police officer pakhat chuan a mobile phone puitling film omte hi puitling film pa ngai ani lawa tharum thona le in ngai sakna angchi telna ani hloma hetiang thil a chil tu hi chuan mi pa ngai ri ro pu thein kan ring lo ati engwanga rin hel kai nge ni a engen man chan ber poi khoina thlen to August ni kwajing khowar chian ma dewa hospital emergency building a Sanjoy lut lai hi CCTV footage a munia Bluetooth device earphone chikhat aur nge a minute somli novela damdoin chwa sanin Bluetooth device hi aur to lawa hi anmirin helberani chanle anman chan poni kum somthum pakhat mi pong swala tha ani hun kha postmortem report be chanin jingdar thumle da rukin karti ania Sanjoy roya damdoina lole achwa hunnen ain mil hleni damdoina tanga chwa nu hian police baraka kalindar karing mozat amutnuwa hemitu ka athom nu hak te sufai veka hei wang hian police te chuan athom nu ha ka tangin andu khofin fianan muthei mai lawa amai ro chwa phe khoka thisena la kai wangin twal thato ni ngei ni ti fin fia the an ring Sanjoy maya hian kutina hamna nu ma om nuala vandoina tok tu kutin kara thisen le ti sa thembet sampul la an en diknuwa thil swal ti tua an pu mai pemami nen ain mil khap bok tin ruang bula hian Bluetooth device charni in he device sidam doina Sanjoyan alu dona or ngei khanina langa device Bluetooth le Sanjoya mobile phone a Bluetooth te hi alo in pair sa thlap ti fin fia ani bok an chuizelna Sanjoy hi member sompali omna central committee pakhat police welfare board member ni in angai thelo zong police officer te chu asontir mi zel nia soi alani le ta zela ami mal thila manatan police bike akola ni tin petrol liter nga adong zia bok police sticker in belna a bike kol hi okas ni sompani khan man ani nge heti khopa chiang to chungpo hian anu malati roi ro chuan Sanjoy hi tanin tu poima asoilawa thil ti swal tua puluin ati ani thu soi turin an nor lueni ati ve thung CBI ten no chuina an tho nuwa ma an la chaklia karlowa vandoina thlenzana Sanjoy roya solnu le che dan po an chui chuak ngala rirulama mithiam te ruain an dop zui bok twal tha tua an po civic volunteer kumsom thum pathum mi hi psychologist te chuan mi hur her ram saril ru ang pumi ni in an soya nupui pali lai chen to a phone a puitling film kol cheu to ni kan ti to kha Dr. Pong swala atha zui ma lokhian Kolkata khopuya no chizorna dor pani atlo ti sha chwania anu chuan hemitai hian zanria po e lovina chuak ti asoye zuinin sonaga chi red light area a chiani telen chu atlo a mun khatlo mai du tok lovin mun ni atlo a amei cheton pakhat chu saruak thalak adil nge a tharau hurin alwa kha mishing ni berina lang chiani telena hun aman nu
zanlai pel dar khatle minute thuma RG car hospital a hian lutin a han thli thlai le ta ni doctor thona damdoina CCTV footage tamjok chu khoiching pen ania Kolkata police te chuan tual thana thlenna hmun emergency building a jing darli borvela sanjoy lut lai le damdoina chwa san lai CCTV footage langbak chu an thup tlatani kha amai ro chu ton lai thiamna sang tak mang tangkain CCTV thalak sang te hai chwani in he footage hian poi khoi to rin hlel an man tak hi mathei lovin poi khoi to ni ti ati chiang doctor tha ani mani August ni riat chomadar som pakhata Sanjoy Royan doctor le achian chest department a atho pui mi pali te omkhom lai ave en lai chu CCTV hian alo la fu hlo meya alo va thli thlai lok ni ina ngai thei ti chuan August ni riat zan lai pel August ni kwajing lamdar khatle minute thuma damdoina lutla hi mu tur ombokin he hi chiani tilen a fanzo hnunia jeans ke korle t-shirt ha in Kolkata police ten an man thin helmet akenga ruangbula an charang che bluetooth device or boka doctor hi ava en thli thlai le ni na lang ti chuan jing darli le minute thuma seminar hall a hian valut le in doctor hi apong swal hnuwa athata jing darli le minute somthum pahnia hall atang hian chuakin jing darli le minute somthum pasaria damdoin he chwa san le ta ni Thuan zo fiana Sanjoy hi CCTV footage te hi entir ni in achian ema wangin atang zo talawa inti theitakin a thani thua puanga anua athu soi hi thlakin poi khoi to ni lo thua soi le dai anua thuan zo fia tumin poi khoi na thlenna hmuna khana kal ngei ti soin seminar hall awa thlen hian doctor kha alo thi fel to a laulu tuk cho tlan chedai ni ina soi poi khoi to ni lo zia za map lovin soima se poi khoi to ni ti fin fia na som pakhat zette lakata ain soi filim ngut lawange tunge he doctor laina tom je thin reng le junior doctor kumsom thum pakhata upa hi Kolkata chuan hnuailama miri theite chena venga khosani in anni takhi chu chung ko van tlang an ti mai middle class chung kwa annia apa hi puan thuya ei zong ani an fanei chun ni in no pangte ni lai tanga doctor ni tum ngar ngar ania abak tum dang anei lo atum hlen tum hian le khazirna salhia anna pui ber ani top mai midangte aya thiam thei fal ni lo ma se doctor ni tum zirlai thiam tak tak mi makta doi chuang in kumtin anin chu thin India rama MBBS zirna seat noi khat sang ruk chuang hlek om chu chang ve a College of Medicine and JNM Hospital Kalyania si changin azir chung zong hian apa puan thuina tanga anlak lu angin an chom topa MBBS azir tir chuan ba sin damdoin hi apan mai thina mase ba sa Kolkata khopui chuan hnuailam kong thui tak zo fo chu a him lo wangin apa hian poisa puk chopin kar le sakatuma mase kapa longhak ri lokro kar manata na thlatina rul ngai zat EMI hi tamsia kan pe thelo palang kati hau taklu tukang choti in an hal phota mase ba sin han kal rei tial tiala konga thui ba ka kong laka an chwana bas thak angai thin bok nen a him lawa shiat wangin kar le sakhe rem ti vetani COVID-19 len laia thoha amitam tak an boral lai amit nge ya mu chuan ari rolu a specialist zirdon point thok lama har satna nei te tana mal somna ni theinan respiratory medicine athang RG Car Hospital azir chunjom nu hian azona da kar somthum paruk lai te an duty thin ba ka zanpo soilawa an chwa angai thin wangin anule paten an ngai to theilia damdoin a thlen fel ma chuan an mu thei ngai lo damdoin chunga hian an him tok nia an shiat wangin damdoin a thlen nuai ro an thla amuang thin apa chuan nule pati dang ang thawin a him lo kan hlau thina amai ro chu kong laka omlai bakin kan hlau thongai lo damdoin a thlen to chuan kan thla muanga kan ha dam to thin a him don ti kan shiat wangin no pang school kal tur kan han thla a school gate chung an lu to chuan ngai thataka kanomang kha ni mai ti in an fanuin an na tho na huna thlen ruala an ngai angam thin dan a soi an din mun soina pa chuan chung ko har save ta kan nia kan fanu po hi thlan tui luang zoi zoya kan choi seilen ani doctor ni tum hiana beina salhia atum ti hlotling tur hian lekha zir charchara azir ring ani mai mase kan suang twale be sina zong chu zan khathil thuwa noi bovin a oma damdoin ta na thoktorin kanin tir liama damdoin in arwang min pive thung kan tan chuan engkim atop vek to
kan fanudua thi aron kirle to ngai don lawa awo ka she to ngai don lawa alim nui ri po ka she to ngai don lawani ati chwai rai mai